Bivši radnici iz Zrenjaninske fabrike tepiha Proleter su nam se požalili da ih je advokat Duško Avramov prevario tako što im je svoje usluge naplatio znatno više nego što je prvobitno dogovoreno. Nekadašnji predsjednik sindikata Proletera Miladin Stupar tvrdi da ga je Duško Avramov, kada mu se prvi put obratio u ime više od 400 radnika, uverio da radnike advokatske usluge praktično neće koštati ništa i da je izvesno da će dobiti spor. Normalno je da se radnici pitali, kad su mi rekli odnesi to, hoćemo da nas on zastupa, vidi koliko će on da traži, koja su njegova potraživanja prema nama. Kad sam ga upitao, Duško, koje su tvoje potraživanja? On je rekao, nemate vi sa mnom ništa. Ja ću to da naplatim od fabrike tepiha. Duško Avramov je, kako Miladin tvrdi, samovoljno odustao od dogovora da ih zastupa bez ikakvih naknada i umjesto toga počeo da im šalje opomene u kojima traži da plate troškove njegovih usluga. Kad su mu rekli iz trgovinskog suda da ne može da uzme novac iz stečajne mase, tada je on okrenuo pa je svakom radniku zacepio koliko je zacepio. Miladin se sastao sa advokatom Duškom Avramovim da bi saznao zbog čega radnici nisu bili obavešteni da dogovor između njih i advokata neće biti ispoštovan. Jednostavno mi rekao, pa šta ti misliš, ja 600 poziva ili 600 dopisa da pošaljem, ali ako je 600 radnika po 10.000 dinara, to izađe negdje oko 6 miliona, ako se ne varam, dinara naplate. Miladin je ipak želeo da izbegne neprijatnosti sa advokatom i na kraju je platio novčani iznos koji je Duško Avramov potraživao, iako tvrdi da ni sam ne zna šta je platio jer u opomenama nije postojala specifikacija troškova, odnosno koje aktivnosti je njegov advokat svih tih godina preduzimao da zaštiti njegove interese u toku procesa. Mislim da smo mogli tako da prođemo i bez njega, i bez tog advokata. Taj čovjek po meni nije radio ništa. Kad mi malo pritisnemo nekim štrajkovima ispred suda, ispred opštine, onda se nešto dobije, tako da niko nije dobio onaj iznos koji je tamo pisao. Nada Tapaji je također u početku smatrala da će je Duško Avramov zastupati pro bono, to jest bez ikakve naknade. Međutim, Nada kaže da je kasnije od kolega čula da će advokat uzeti naknadu u visini od 10% naplaćenog iznosa. Kada je na njen račun uplaćeno 74.000 dinara kao deo zaostalih Proleterovih dugova, Nada je dobila opomenu da advokatu duguje 10.000 dinara. Misleći da je reč o nesporazumu, Nada se uputila u kancelariju advokata, ali je umjesto Duška Avramova zatekla njegovu suprugu. Ja sam donela mojih 10% da platim 7.500. Međutim, ona nije htjela to da prihvati i opet mi je rekla, nismo na pijace, nećemo da se cenkamo, ako hoćete platiti, ako nećete ne morate. Nadin dug se iz meseca u mesec uvećavao. Ona i njen suprug Marton su se u više navrata pismenim putem obraćali Dušku Avramovu, nadajući se da će advokat prihvatiti da mu Nada plati 10% isplaćenih zarada. Advokat im, kako Marton i Nada tvrde, nikada nije odgovorio. Kada smo Duška Avramova pitali da li je i na koji način sa svakim radnikom definisao kako će troškovi advokata biti naplaćeni, dobili smo odgovor: sastavni deo punomoći koji su mi potpisali je tekst. Punomoćniku priznajem nagradu i druge stvarne troškove prema tarifi koja je na snazi kada se vrši obračun naplata nagrade i naknade troškova. Ako je to tačno, advokat bi imao pravo da naplati i više od 10%. Međutim, kada smo tražili primjerak punomoći na uvid, isti nam nije dostavljen. Miladin Stupar tvrdi da navodi advokata nisu istiniti i da se dobro seća šta je potpisao. Dao mi je parče papira tako lepo otkucano, fino, gde je pisalo normalno ja dole potpisani Miladin Stupar, dajem punomoć advokatu tom i tom da zastupa moje interese u slučaju protiv fabrike tepiha. I dole sam samo se potpisao i ništa više. Isto to tvrdi i Marinko Golić. Duško Avramov je čak tužio Marinka radi naplate svojih usluga. Iako je osnovni sud presudio u korist advokata, Marinko nije hteo da ostane na tome. Kad sam dobio presudu, ja sam se žalio višem sudu u Zrenjaninu i oni su doneli odluku. Viši sud u Zrenjaninu doneo je pravosnažnu presudu da je žalba Marinka Golića osnovana i da
Tuženi Marinko Golić ne duguje tužiocu Dušku Avramovu na ime zastupanja naknadu koji sud dosuđuje, odnosno prema postignutom dogovoru obaveza tuženog je bila samo da namiri troškove sudske takse. Duško Avramov nas je elektronskom poštom obavestio da će tražiti reviziju presude pred Vrhovnim kasacionim sudom. Advokata smo takođe pitali da li i po čemu se slučaj Marinka Golića razlikuje od ostalih radnika koje je zastupao u stečajnom postupku. Što se slučaja Golić tiče u odnosu na ostale, mogu vam reći da se svaki ponaosob razlikuje, jer je svaki klijent individualno potpisao punomoć. Iz takvog odgovora teško da se može naslutiti o kojim razlikama je reč. Stiče se utisak da je ova tvrdnja donekle suprotna odgovorima Duška Avramova na pitanja koja smo mu poslali pre nego što smo saznali da postoji presuda u korist radnika. Tada je Duško Avramov istakao da svi klijenti prilikom angažovanja punomoćnika advokata potpisuju punomoć. Sastavni deo punomoći koju su mi potpisali je tekst: punomoćniku priznajem nagradu i druge stvarne troškove prema tarifi koja je na snazi kada se vrši obračun naplata nagrade. ako su svi radnici potpisali isti tekst punomoći za zastupanje u istoj pravnoj stvari, onda bi i spor oko njihovog dugovanja trebalo da se završi na isti način kao i u slučaju Marinka Golića. Međutim, Duško Avramov smatra da nije pravično da ja za svoj rad od više od 10 godina ostanem bez propisane nagrade, a da plodove istog uživa klijent. Golić je mojim angažovanjem naplatio 105.000 dinara. Duško Avramov ističe i da radnici izbegavaju obaveze prema njemu uz različite tvrdnje. Po njegovom mišljenju, deo radnika kaže da je ugovoreno da će honorar snositi protivna strana. Drugi tvrde da je ugovoren iznos nagrade od 10% od naplaćene sume. Nekoliko radnika proletera tvrdi da im stižu dopisi u kojima se kaže da će im, u slučaju da ne izmire svoja dugovanja prema Dušku Avramovu, lične stvari biti popisane i zaplenjene. Zbog toga su bivše kolege rešile da se okupe u što većem broju. Za sada je 33 radnika potpisalo dokument u kojem potvrđuju da im je Duško Avramov svima obećao da će ih zastupati za nagradu u iznosu od 10%, koja će se isplatiti po naplati potraživanja. Nadam se da će posle vašeg priloga se javiti mnogo više od tih 33 potpisanih. Ako vam se iko javi, nek se meni obrate radi daljeg dogovora da podnesemo kolektivnu tužbu protiv njega. Ako sporazum sa Duškom Avramovim ne bude postignut van suda, namera radnika je da se pozovu na presudu Višeg suda u Zrenjaninu u slučaju Marinka Golića, koji je za sada uspeo da ospori potraživanja Duška Avramova. Nesporazumi između advokata i klijenata po pitanju izmirivanja obaveza za njihove usluge su česti. Po pravilu, klijenti su potpisivali samo punomoć i nigde nema pisanog traga o navodnim usmenim dogovorima koji su povoljniji po klijenta nego kad bi se plaćanje vršilo u skladu sa advokatskom tarifom. Da bi se izbegle neprijatne situacije, uvek treba sačiniti i pisani ugovor.